Yesaya ƒe agbalẽ tabla velia. Nyagblɔɖi ɖe Egipte kple Kus ŋu. Le ƒe si me Asiria fia Sargon dɔ eƒe aʋafia gã ɖe Filistitɔwo ƒe du Asdod me eye wòwɔ aʋa kplii hexɔe la, ɣe ma ɣi Yehowa gblɔ na Amos ƒe vi Yesaya be, ɖe wò akpanya si neta la da ɖi, eye nàɖe afɔkpawo le wò afɔ. Ale Yesaya wɔ nenema. Eɖe amama eye wònɔ afɔ ƒuƒlu zɔm nɔ yiyim. Yehowa gblɔ be, abe ale si nye dɔla Yesaya si le afɔ ƒuƒlu zɔm ƒe etɔ̃ sɔŋ ene, nu si nye dzesi kple kpɔɖeŋu na Egipte kple Kus la, nenema ke Asiria fia aɖe aboyo Egipte kple Kus, aɖe amewo, ɖeviwo kple tsitsiawo siaa be woatsɔ ado ŋukpe Egipte, ame siwo ɖo ŋu ɖe Kus ŋu, eye wotsɔ Egipte ƒoa adegbe la, woavɔ, eye ŋu akpe wo. Le ɣe ma ɣi la, ame siwo le ƒuta afi sia la agblɔ be, mikpɔ nu si va dzɔ ɖe ame siwo míesina tsona be woaxɔ na mí le Asiria ƒe asi me la dzi ɖa. Ke azɔ la, aleke míawɔ asi